Kigali Today. Nimvuga Kigali Today ntugire ngo nicyo itangazamakuru mvuze. Nimvuga Kigali Today wumve Kigali y'uyu munsi. Kigali 1994 VS Today cyangwa se VS Kigali Today. Kigali y'uyu munsi impinduka zitangaje. Mu 1994 Kigali yari yarasenyutse, ariko uyu munsi ni umwe mu mijyi isukuye kandi iteye imbere muri Afurika. Niki cyabaye ngo Kigali ihinduke bigeze kuri uru rwego? Nyuma ya jenoside yakorewe Abatutsi, u Rwanda rwasigaranye ibibazo bikomeye cyane, ariko mu myaka 30 ishize Kigali yahindutse ku buryo budasanzwe. Imihanda yari yarasenyutse, umutekano wari muke, inyubako nyinshi zari zarangiritse, abaturage benshi bari mu bibazo bikomeye. Niko byari bimeze. Uyu munsi Kigali ni umwe mu mijyi isukuye kurusha iyindi muri Afurika, ifite imihanda igezweho, umutekano uri ku rwego rwo hejuru, inyubako zidasanzwe nka Kigali Convention Center. Ibi byose byaturutse ku miyoborere myiza, ubufatanye bw'Abanyarwanda n'umurava ukongera kubaka igihugu. Ibi bitwereka ko nubwo igihugu cyanyuze mu bihe bikomeye, gishobora kongera kubaka no gutera imbere. Kwibuka si ukwibuka gusa, ni no kwiyubaka. Twibuke jenoside yakorewe Abatutsi, twiyubaka dushyira imbere iterambere n'ubumwe bw'Abanyarwanda. Niba wakunze iki kiganiro, kora subscribe kugira ngo ukomeze kureba inkuru zubaka u Rwanda twifuza.